Miroslav Aleksić je kralj pronevera i laži i jedan od onih koji ne biraju sredstva kako bi se domogli fotelje i državnog novca. Poznato je da je opozicionar uzimao novac od nemoćnih i ugroženih, izgrnuo silne milione. I to sve preko fonda, koji je osnovao njegov tast, Ljubiša Knežević. Aleksić je oštetio budžet Nacionalne službe za zapošljavanje u Trsteniku za više od 55 miliona dinara. Naime, on je zajedno sa suprugom Marijom i tastom Ljubišom Kneževićem proneverio novac građana, koji je sa računa Nacionalne službe za zapošljavanje uplaćen Fondu za unapređenje ljudskih resursa, koji je privatna organizacija u vlasništvu ove porodice. Tako su u okviru iste firme pokrali novac za prevoz od 100 angažovanih lica, gde je svedočilo više od 10 radnika da nisu dobili ni dinar na ime prevoza. Iako je na računu Aleksićevog fonda uredno bio isplaćen svaki dinar. Ovu nezakonitu radnju ponovili su i 2009. godine. Opozicioni maneken poznat je i po svojim ispadima, koje prate nebulozne izjave, uglavnom upućene protiv vlasti, ali bez ikakvih argumenata. Tako je nedavno iz Evrope stigla poruka da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić nesporni lider u Srbiji, nakon čega je Aleksić brže bolje izjavio da Vučić polako gubi podršku Evrope, što nema nikakvu logiku. Da je navikao da živi pod okriljem laži, svedoči i činjenica da se pre samo mesec dana zalagao za prelaznu vladu, koju je sa svojim opozicionim partnerima sastavljao i delio funkcije i strahovao od izbora. Sada je promenio ploču i odjednom traži vanredne parlamentarne izbore, što nam još jednom ukazuje na lešinarenje opozicije i na šta su sve spremni kako bi se dočepali vlasti. Inače, njegov prvi životni učitelj bio je Mlađan Dinkić, koji je u svoje vreme pokrao i prevario državu i svoje saborce. Sada je došao red da Miki nekome bude vetar u leđa, pa je rešio da se angažuje oko kandidature opozicionara Uglješe Đuričkovića za gradonačelnika Zaječara. Uglješa Đuričković je, kao i njegov sadašnji učitelj, pokazao da mu je lična korist važnija od građana. Kada se nakon neuspeha sa suverenistima na lokalnim i parlamentarnim izborima sa svojim pokretom Zaokret 2023. godine bez dogovora sa drugim pokretima udružuje sa opozicijom Srbije, poznatom pod nazivom Ujedinjena opozicija Srbije. Ovo nam govori da njegovo političko zalaganje više ide na ruku opozicionim liderima nego građanima Zaječara. Opozicionog đaka i učitelja veže još jedna loša osobina, a to je prezir prema školi i učenju. Naime, Đuričković niz 2 puta nije uspeo da položi pravosudni ispit, a nema ni dan radnog staža, iako je već u 40. godinama. Ni Aleksiću knjiga nije bila jača strana, pa je tako u srednjoj školi morao da polaže popravni ispit, jer je imao zaključenu jedinicu iz predmeta elektronski računari i programiranje. Profili kao što su Aleksić i Đuričković, po svemu sudeći, nisu sposobni, ani dosledni da budu nosioci velikih funkcija, pogotovo onih gde je zadatak da upravljaju državom i da raspolažu novcem građana.